Ner malak nyam gwaseme baro dan palping ke liang waisne. Men yama bana kwen gwaseme melaler ban kulu ke lere kokien. Selpa kir me yadit shala do jen bawe karasha buko je kana kwarasha. Wa raje me be ka korka me shi dirasha shikan mat ke kuma South Sudan shirman dan ngai kona shikana goro no de kan raje cha kuin ke United Nation de kan gor ke me shala no de kan Dr. Machar de kan lun ba raje me kula lat kaman dan shalat gwasame warga mo shagor shala do South Sudan President Salva Kiir Mayardit wajen bawe ka Moscow bawe tin ke jarwana me wa bawe high level talk buko right kan jirasha buko right ke Russian president wuri shal ke Vladimir Putin wai bala jen jala man jodien no ke right ta na chalet gwasme wan gwaddan witina wai Africa summit ba mo wala ji Russia lakin ji Africa lakin kalbak ko dob dan de kan nyam ke ja cha kulla da kan bi Salva Kiir Mayardit ba we ka Russia an winami bugo je kana kwar Russia an winami bugo right ana ka kuin kware ko dob dan de kuin kware de jalat ke jere wi ka South Sudan jo mi shit kana me be ka kor ga me shi Kiir Mayardit chicken je kana Russian ambassador Alexander wakan chigi jigre guch ka Juba kel ke Minister of Presidential Affairs Africano Mande Gedima chika rach ano ka kanete kontin la ambassador tin konin be karasha kan netin kontin be ka Moscow wa te ka raj chikana la da George chicken invitation chikana kam Kiir Mayardit no dare we ano upcoming third Russia Africa summit misha nanka shanga jandang red badak woka chang yandang red bangwan ka pai welen be ronkin dangro jandang red bakel at continent lom nyodo ntama ngot petish of kadich ki pat bakel ko de ramamo ke de Kiir Mayardit dara we ka Russia chirmandana gorkana andol mono baje dul ka chang yandang red badak no ka pai well ronkin dangro jandang red bakel ba dul ka Russian capital ka jawo chalat gwasame wa en ta dan bugje ke Kiir kana Putin ka Russia bala do jeni Michel ke friendly and constructive right ne matni kini til yankarodian ka bikan te ka kel ko do badana dong de kan mar kum South Sudan kan kum Russia de kan bom ka je do ngai kon dia la Kiir Mayardit gore mai ka Russia gore match ka kujemo gor kano de kan mai de kana gor ka de kan economic dem de kana jaka wo dara wo wonyam so ajan dan and sikan lara na money de kon di altire na kam sikana mo no nugo ikon mi shitana me mishalat gwasa me no en Salva Kiir Mayardit te bangai kone ala jen gora do mi mo dara lwak dara ja gor ka ja ka kan wi dialon kontin tin gor wo dara lwak dara je ka ja ko ja ngai kon diale cha ja sanction o chewch chebo ko ka match chang na man lwak ke kuma Uganda ko ngai kon dial ma da roda kuma Uganda lwak kuma South Sudan jen me yana ne na tama ren ya lu kan na wo kan ka bok wo kan wara bok ka ja kan de Uganda People Defense Force na ko cha nga jen tama no kan kanete moti tete kai linga kum Uganda chikan guje no bikan ta mo marin ke jirasha bikan reala ka ko bikan maj bikan ko je an mara mo bukon dil ngaje no shi mar mi luar chimalat ka ja gwada me no da la du economy ka ke ta dan de we der on yam la we South Sudan en kuma Kiir Mayardit man gore ke lo go na do dan der South Sudan der de ka ja
special ne de kono gore ne ke long ke ne te lan nuare te mana na ngai kono ba la kir mi yadi de ne wan kir mi yadi cha lo ga long ni Uganda je ne ko na ngai ne ka je ron kin dang ro do ke da ne ko me to ka je ke point kir mi yadi cha ro de yalika alarami mom la nag nuare no ko gore je no dere nuare dere ke tu che ga ta da na ngai kono je but ko duob de den ko le gor mchakulu condemn kum United Nations no chikir mi yadi che de ngot kamen na ka South Sudanese e ka kwiko bata ka power ke bata kwara na me gur liang ka ne dial ko de ne dial de kan te ka ngajen wodi an South Sudan no bata ka mal gore ne dial che gore ne jang ka rodien gore ne dial na me da la me de yana ngaja gwalo kan joko wukir we doro mo mishal ka mo Russia che jeg dere ku we no char nga no jen angum we lel ke mission meted manyam selfa kir me yadi take joy kir goro gwan mo de je latin ka dul wal dong an mission ambo de na to bojan another thing selfa kir me yadi chala do jen chaje chol ka disababa ja Africa Union be we explain ke be we lat and do badana che gor ga jen o dere Dr. Yang Machar dere jelun ke na me le ro den tema no kan chen kan ko mention me bi ke jen jogo me ke nintin be kir poinde be jien be we ka disababa ngwa the mo be we explain no jen ngu mi che dak ma cha che lu nga jamo ka cha jong ni ne ke cha ja command en wo jin ko gur jen o buid ba te kamal lon dak ma char nyora kel lada kel bede we ya wotande yen won yam kaje to jin bi dak ma char bi gang re ti jen si goro jen der te me dong der lat re mal ka men gorke nagin weidu shik jang weidu ko bete kamal na me da la me de yen le ler de dien gwasa me sel pakir me yadi te ka me jeng me shalat ano ka gad jani do dien gad jani no mo jen chala ra mi mo mi ci nyaade ci yere ci jen en gad jani no mo jen chale Dr. Marial at Dongri jen a former Minister of Finance and Planning Rewike South Sudan jen charge detain ki charge yen Rewike Juba en garam mom chale Dongri non chala yen Marial no chale Marial Dongri jen te ka nyaade mi ci yere jen Rewike Nairobi akan nyaade ken yere ni jen and Finance Minister jen sheri kwete je top ka juga sal pake ma yadi de no nena dire jako de we ke kinya kun nyaade mandana te ke gi wa chaluk ke chari kwete je top chaluk no ba ja approve ko chaye detain Rewike Juba ka kor ko mi chit kana mo ci nyaden fonde wuda mo Michel ka mo Marial Dongre nyaade chala yen Marial Dongre ci Marial ci yen Marial Dongre na gwa mo ci yere jen ka kinyan capital nyen gwa danen chire ko mo ci tok tin cha jo mo cha jala da wajen te commercial intensive care unit ka gwa de da ne chol kan gwan no de gwandere we da wiki Nairobi no ka dere mana to ka nyaade dere jogi chu kirim yadi chu je lok na mo ci lo ne to ngwan ci jat ka je long re wini te ko kien na wara mi cha yen mi te karan che mani mi te ka dream di especially me ram no me la riem de chit ke nyam me chi yede jena no lar ge jeno de ram mo de ja ko dere we de janna ka kume dere o je ke de ta dan te ke che man dere jogu che me chi nyar yede jen te me chi lo na te jat long cha ko la ro ne na siasa beje ka politik wa kim yadi ne de ti shi nok de ke no ba ko kwan ba do ken barana ka ba jiyen a chang de te ka long ba ki ke right me de kami ko de man la de dwa de gwe wa na mo she goro de ran der jelat so chi kim yadi cha ja condemn kamandan en chalat gwase me na me der la me de we ke another report no me dong de kon nyok me nya kon kel chana tekene te ngwana tem te lat ge jeno akobo shaja ke ba akobo shaja ke akobo te ramde je ke akobo ngode tet ke kume SPLA go
mete karame mo mabi kam ngoda kan ne ben an de kan de inti chwal de ne asas pdf ti de ne kirmi yadit of course are rale ka lon ka man chal ke len kwa ngola jen gwa dan tikiten ko go no de kan ko bre kan ka por la tok dundo ken plan dia nan yam jikan da le ka chikari ale je ka no biken ngane murle biken ka use ko ba noer ba ka mak special gwa dan ta gatin gwa da dan ante ok tikitin ko bikume SPLI will be kule nyok room ke dini assess PDF na me cha well coordinated ken a chit ke report e sha link pan cha jo jendo shimurle shi gunware kan mak no area ga me cha coordinate kume assess PDF chede me chan la ne go na do David der shunga chede mandana ngai kona ano me chan dor chan je link che go ro bana je gwej pin ke bana je link pin go je binari ne jech chire ga mo cha tuok kan kon en binimi e wochi murle chicken nat no chicken ka mak ka do bada den abana more detail bana calling duno ko bongor tet ka kuma spela yo cerman dana ngai kon te rambi don na me bana all detail bana ka jek ka gwadan de en biya te kamal bye bye